Povrtarstvo u Tamnavi ima značajnu razvojnu šansu za čitavu opštinu Ub. Svest o tome izgrađena je tek protekle godine kada je lokalna samouprava ušla u partnerstvo sa tamnavskim baštovanima. Zajedničko ulaganje vraća i ugled i nadu da tradicija ovog kraja dobije savremenu dimenziju po standardima koji zadovoljavaju najizbirljivije svetske kupce. Zacrtanu agrarnu strategiju razvoja u ovoj grani poljoprivrede, projektom izgradnje hladnjače za potrebe povrtara ovog kraja za program televizije Trijem objašnjava predsjednik opštine Ub Darko Glišić. Mi smo se približili realizaciji onoga što smo zacrtali kao jedan od svojih prioriteta i u ovih prethodnih 6 ili 7 meseci definisali smo otprilike u odnosu na neku našu percepciju koju smo imali pre nego što smo došli u priliku da neke stvari možemo da sami uradimo. Dakle, definisali smo da li je ta neka naša projekcija bila u pravoj meri projekcija koja će zadovoljiti ono što jeste realna potreba ljudi koji se bave povrtarstvom, ili je pak to nešto drugo do čega možemo doći kroz razgovor sa ljudima koji žive dugi niz godina od toga, koji se time bave i koji najbolje poznaju tu problematiku. I mi smo se opredelili da tu svoju neku prvu projekciju, uslovno rečeno, korigujemo tako što ćemo da vidimo kako ljudi koji se time bave vide rešenje tog problema. Mi smo pre svega sa jednom velikom zadrugom, udruženjem povrtara iz Vrela, koje okuplja još nekoliko okolnih, veći broj ljudi okolnih koji se bave time, došli do jednog zaključka da umesto jedne megalomanske, ogromne, velike, koja bi možda bila tu negde u gradu stacionirana, idemo na 2 ili 3 manje, koje bi bile negde u epicentru dešavanja, dakle na tim karakterističnim mestima koja se bave povrtarstvom. I prva u tom nizu je baš ovamo gde su i bili najvredniji i najažurniji da taj projekat što pre se realizuje u Vrelu i ona ima kapacitet koji zadovoljava tu zadrugu, ona neće imati takozvani prazan hod, neće biti nijednog trenutka da nije popunjena, da nije u upotrebi, da se u njoj ne radi, dakle ne postoji mogućnost koje smo se mi najviše plašili da napravimo nešto veliko, da možda radi sa 10, 20 ili 30% kapaciteta, onda je mnogo skuplje da ono što ne radi vi održavate i držite u funkciji, nego da napravite nešto manje na više mesta, a da bude 100% uposleno. Projektni zadatak je potpisan, očekujemo da se projekat završi negde, recimo, možda kraj januara, početak februara bi najkasnije bilo. Neki rok je tu oko 30 dana, ja mislim da taj posao bude završen. Nakon toga ćemo krenuti u rešavanje nekih imovinsko-pravnih odnosa u smislu da zemljište na kome ćemo mi da investiramo treba da bude opštinsko zemljište, jer opština želi da taj problem reši, da investira i smatram da i to ne može duže od kraja februara da traje, jer smo mi već neke stvari po tom pitanju pomerili, da to malo infrastrukturno opremimo i da negde čim vreme to dozvoli, ja računam da je to april mesec, možda najkasnije, mi krenemo sa izgradnjom toga i da negde u to kasno proleće ili početak leta imamo već jedan objekat tog tipa sagrađen i da on bude zaista od koristi ljudima koje sam ja obilazio i u noćima kada su oni to pod vedenim nebom skladištili, ono što se kaže putem štapa i kanapa, i gde se videlo da zaista ukoliko budu imali napravljen jedan objekat koji može da im omogući da normalno rade i da to skladište, da oni mogu da rade i većim kapacitetom i da zaista čitav taj kraj uposle, da prosto živne čitav taj deo koji pokrivaju članice te zadruge. Ono što smo takođe radili, gledali smo da to ne bude samo puka hladnjača, već da ona ima još neke sadržaje koji će da idu u korak sa vremenom koje prosto oni koji otkupljuju to traže. Tu mora biti neki deo koji će da to pakuje posebno i da, dakle, čitav taj aranžman ubiranja tog proizvoda, njegovog pakovanja i prosleđivanja dalje bude tu na jednom mestu, da dakle nemamo potrebu da se ide na nekoliko mesta da bi se ta roba spremila za konačnu distribuciju. I zaista sam zadovoljan što ćemo ove godine jedan objekat završiti, a sigurno se pripremiti da i drugi koji će biti u Sovljaku napravimo negde možda pa i sledeće godine, 2014. bi bila realno da bi mogli tada da i taj drugi objekat završimo i onda vidimo gde još
postoji potreba, ako smo negde probudili želju kod ljudi da se bave povrtarstvom, da se oni udruže u neku zadrugu i da onda i tu idemo kao neko ko će biti od pomoći da ljudima pomognemo da oni tu svoju proizvodnju mogu da održe i da od nje žive, jer povrtarstvo jeste upski brend, jeste stvar koja je Tamnava prepoznatljiva. Tu stvar treba podsticati, treba pomagati i motivisati da što više ljudi se bavi povrtarstvom, jer pogotovo taj deo, dakle Sovljak, Brezovica, Vrelo, ta strana Tamnave, kako je obično nazivaju, ima i uslove i perspektivu da od toga zaista bude, da od toga zaista ljudi tamo mogu da žive i da se uspešno razvija čitav taj deo naše opštine zahvaljujući toj proizvodnji. Imao sam dobre sagovornike i ljudima koji vode zadrugu, i gospodinu Draganu Babiću, i u odborniku Milošu Saviću, koji je zaista bio od pomoći i potrudio se da zajednički to sve koordiniramo, da oni kao ljudi koji dugo godina se bave time daju neke stručne savete kakav objekat njima treba, da vidimo šta je to što će vremenom, neko blisko vreme doći kao potreba, a da mi već sada to ugradimo u taj objekat, i ja mislim da će to biti na ponos svima koji budu imali prilike da ga vide i da koriste taj objekat, a evo kažem negde okvirno kraj proleća, početak leta bit će zvanično puštanje tog objekta u pogon. Mi smo obezbedili za jedan objekat sredstva iz budžeta, za drugi objekat smo konkurisali da ta sredstva dobijemo iz donacije. Ovaj prvi koji dođe, krećemo da ga realizujemo, ako ne stignu sredstva iz donacije sa sredstvima iz budžeta, a onda ćemo ta sredstva koja stignu iz donacije uložiti u ovaj drugi objekat koji ćemo napraviti na drugoj strani, i onda mislim da je nekako čitav taj povrtarski kraj pokriven i svima će biti blizu, niko neće morati da poteže se ne znam koliko da neke druge hladnjače, i dvostruka korist. Jedna je da ti ljudi dobijaju uslove da rade, a druga je da dobija neki zamah što se tiče razvoja iz sela i svih onih koji se bave tom proizvodnjom. I na samom kraju, naravno, i ono što smo obećali ljudima mi ispunjavamo. Evo, u manje od godinu dana našeg mandata, i ja se nadam da ćemo što više tih stavki koje smo obećali uspeti da realizujemo. Sa nama je uzorni povrtar iz Vrela kod Uba, Miloš Savić. Miloše, da li vam ovaj vid partnerstva o kome govori predsjednik Glišić odgovara i da li ste u njemu prepoznali ono za čim težite? Ja se bavim ovim poslom dugo godina, sam treća generacija povrtarstva. Zahvalan sam lokalnoj samoupravi i predsjedniku opštine Ub. Ja govorim svoj lični stav, ne stav partije, jer on je meni izašao u susret, zvao sam ga više puta, izašao je, dolazio je na lice mjesta, uverio se šta mi radimo. Evo, projekat je zaživeo i mi imamo poznatog kupca i sad s ovim... Ja se samo nakratko izvinjavam, Miloše. Poljoprivredni proizvođači maštaju i prosto taj poznati kupac je itekako značajan i bitan. Teško do njega doći. Kako ste utrli put? Utrli smo put, dugo godina mi to radimo. Moraš da se izboriš za plasman, kvalitet robe, deklaraciju robe, moraš da ispuniš sve standarde da bi došao do poznatog kupca. I ta hladnjača će vam značiti? Hladnjača će mnogo značiti, jer sad možemo da proširujemo proizvodnju, dobijemo nove kupce, imat ćemo pakeraj, uslove. To je stan za proširenje, to je uslov za proširenje proizvodnje koja je mnogo bitna. Ljudi će proizvoditi, čim ti imaš uslove, dobiješ pare, to je mnogo bitno, ne ideš na kvantažnima, tretiraš se, vi robu proizvedete, dovezete do hladnjače, tu se upakuje, pare dođu na račun, ne gubite vreme, ništa, to je mnogo dobra stvar. Znači, povrtar ili udružen ili samostalan je kao jedna proizvodna jedinica ili preduzeća? Jest. To je Vrelo, tako? Vrelo, tako je. U pitanju lokacija hladnjača će biti izgrađena u Vrelu. U Vrelu. Kako ćete sarađivati sa ostalim povrtarima? Dosta ih je u Toliću, u Brezovici, u Sobljevu. Pa mi mora da sarađujemo svim povrtarima, ali oni mora se obrate nama, jer se naša proizvodnja prati. Ne može da uzmemo od povrtara koji nije ugovorio s nama proizvodnju. Ta proizvodnja mora da ima sertifikat, nadzor.
Ne možemo da uzmemo od povrtara koji se nama nije obratio da se prati proizvodnja i mora proizvodnja se ugovori u količinama i to mora u kontinuitetu da se isporučiva od maja do jeseni dok ne padne mraz. Ne može to, danas imaš, sutra nemaš. Da li možete da ih pozovete? Pretpostavljam da će to biti zanimljivo za sve povrtare. Pa mogu da ih pozovem da se obrate u zadrugu kod Dragana Babić, Tamnava povrće, i znači ugovarat ćemo proizvodnju. Sad kad dobijemo hladnjaču, širit ćemo proizvodnju i imat ćemo nove kupce koji su zainteresovani sa novim objektom. Miloše, kada ste shvatili da pojedinačno ta usitnjena povrtarska proizvodnja nema perspektivu? Pa ona nema perspektive. Jedan pojedinac ne znači ništa. Jedna lasta ne čini proleće, znači samo količina i kontinuitet je sve, drugo je ništa. I sada da vas direktno pitamo u kakvom stanju je povrće, pretpostavljam da su leje tople, da je izniklo. Pa povrće je sad u stanju pikiranja, a još malo neko iznosi kupus. I o kojim površinama se radi kod vas na gazdinstvu? Na mom gazdinstvu se radi na površinama od 5 hektara. Znači pod folijom je na 2 hektara i 3 hektara poljske bašte. Ovdje u Srbiji i konkretno u povrtarskoj Tamnavi zadržana je ta plastenička proizvodnja. Odmah malo dalje u Šapcu i širom Vojvodine je staklenička dominantnija. Koja je razlika i da li je to bolje težiti toj stakleničkoj proizvodnji? Pa jeste bolje, ali mi nismo... Treba da imaš pomoć države, lokalne samouprave, povoljne kredite da bi se odradio staklenik. Mi, nažalost, to nismo imali. Ovdje je svak radio za sebe, nažalost. Znači, nismo imali podršku. Predsjednik malo pre reče da je povrće i povrtarska proizvodnja brend. Da li se slažete? Pa slažem se, kako se ne bi slagao. To je... Hrana je, samo na hrani može da se zaradi. Znači, sve drugo je ništa. Trgovina, samo proizvodnja hrane je biznis. I velika količina mara zarada, veliki obrt. Imate velike površine i da to proizvodite i manja zarada i tu su pare. A mala proizvodnja, velika zarada, tu nema uspeha. Da li su to povrtari shvatili i imaju svest o tome? Neki jesu, mlađi shvataju, a ovi stari povrtari to ne shvataju. Oni misle da je to... Teško ih je ubediti. Sad da se vratimo na ovaj drugi put, koliko vam je trebalo vremena da ubedite lokalnu samoupravu i predsjednika Glišića o ovoj vrsti ulaganja? Nije trebalo mnogo vremena, predsjednik je imao volju i obećanje i ispunio obećanje, ja sam mu zahvalan. Hvala, Miloše.